La ilaha illallah, apa yang berlakunya Allah. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Geken sembahyang tameh agama. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Geken sembahyang tameh agama. Sa dua lepet lima enam tujuh, ingat bersungguh hukum agama. Sa-dua lepet lima enam tujuh, ingat bersungguh hukum agama. Lapan si kurung si pelungan si belah, menyema salah dalam nuraka. Lapan si kurung si pelungan si belah, menyema salah dalam nuraka. Menyema salah dalam nuraka. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Geken sembahyang tameh agama. Si berangkasa yang na sembahyang, nyan ke urungnya pedang agama. Si berangkasa Allah yang na sembahyang, nyan ke urungnya pedang agama. Si berangkasa hana sembahyang, nyan ke urungnya adalah agama. Si berangkasa yang tiada sembahyang, nyan ke urungnya adalah agama. Nyan ke urungnya adalah agama. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Wahai kaum lun umat yang Islam, bersembahyang lima ketika. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Sabda Nabi janjungan alam, geken sembahyang tameh agama. Geken sembahyang tameh agama. Yang
tan sembahyang Nabi nanekun Iban. hanjut tamakun mesapat doa yang tan sembahyang Nabi nanekun Allah. hanjut tamakun mesapat doa najis ni bakbuikan dengan asep menanpang ule nane mesabda najis ni bakbuikan dengan asep menanpang ule nane mesabda menanpang ule nane mesabda wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama gekun sembahyang tame agama si berangkaso hana sembahyang Allah. beta merakan betara bekaya si berangkaso Allah yang hana sembahyang beta merakan betara bekaya wate mate beta pekafan hukum Islam beta laksana wate mati beta pekafan hukum Islam beta laksana hukum Islam beta laksana Allah. wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama gekun sembahyang tame agama Pubu sembahyang benajut wate becoco cangge wate mangat bu pubu sembahyang benajut wate becoco cangge wate mangat bu menyolage nyan tabu bulage gesak ke kaya dalam apuihu menyolage nyan tabubuh lage gesak ke kaya dalam apuihu gesak ke kaya dalam apuihu wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika wahai kaum Nun umat yang Islam bersembahyang limang kutika sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama sabda Nabi janjungan alam gekun sembahyang tame agama gekun sembahyang tame agama. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup
Urang beriman ganda fahladu anu Adam soyang timba asya kitab Al-Quran ganda fahladum anu Adam soyang timba asya kitab Al-Quran Allah Allah kitab Al-Quran Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Neganda fahladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Neganda pahaladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Allah Allah kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran Tuhan amanah getanya umat bertatim taqwa. Dalam Al-Quran Tuhan amanah getanya umat bertatim taqwa. Tapu suruh puji tegah yang mungkar Allah beta kerja. Tapu suruh puji tegah yang mungkar Allah beta kerja. Allah 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 Beta kerja. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Ganda faladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Ganda pahaladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Allah 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 kitab Al-Quran. Wahai saudara Allah inangan agam kitab Al-Quran pedoman kata Allah Allah Hei saudara Umat Islam kitab Al-Quran bertatim baca. Sohatim baca kitab Al-Quran duduk bak Tuhan beri nuraka. Sohatim baca Kitab Al-Quran duduk bak Tuhan beri nuraka. Allah 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 beri nuraka. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Ganda faladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Neganda paladum anu Adam soyang timba kitab Al-Quran. Allah 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 kitab Al-Quran. Babul Ramadan baca Al-Quran rayatan falah. Allah Allah Belum Allah illallah. bulan Ramadan baca Al-Quran meganda
pahala. Karena tanya lu sembahyang baca Al-Quran sampai di masa lebih-lebih lam lu sembahyang laki Tuhan ampunan dosa. Allah Ampunan dosa. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman udip orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman udip orang beriman. Ganda pahala dum anu Adam soyan timbaca kitab Al-Quran. Neganda pahala dum anu Adam soyan timbaca kitab Al-Quran. Allah Allah Kitab Al-Quran. La ilaha illallah. Napa yang balagu